Lepo pozdravljeni v nove videu. Ja, na novem, na reagiranem videu. Ja, danes bomo reagirali na komad, kakor vidite. Se mi zdi, da sem zadnjič rekel, ko smo na Perota Martića komad reagirali, da bo naslednja ta, tako da če sem rekel pa, da ne bo naslednja ta, pa ne vem kaj. Potem, če sem pa rekel, da bo naslednjič, bomo pustili danes, da bo ta, da potem ne reagiramo. Ja, kakor vidite, tle piše tako čudno, ampak tako veliko, nasmej se. Ja, to je Pero Martić, minus črtice, nasmej se, feat, ne vem, FT, ne, bomo rekli, da je to pesem. Zame to je oficial video Sterika, tako da bomo začeli. Pa na koncu, zadnjič nisem povedal, nisem povedal, kako se mi je zdel komad, da danes bom ga povedal, pazite na koncu, da ne bi prepustili tega, da bom povedal, kako mi je komad. Ajde, začnimo. Dober začetek je. A ja, da damo malo potiho. Zadnjič je bilo na glas kar. Tako. Tako. To da, ja. Alo, alo. V enem mestu se mi je lahko z ženami. Odvetnikom nisem hotel plačati, avto prodati, noben več ne fola se tega, brat je več. Sam nasmej se, sam nasmej se, sam nasmej se. Ne vem, če se me kaj čuje. Sam nasmej se, sam nasmej se, sam nasmej se. Sem narobe, sam nasmej se, nasmej se. Sem brez avta, osnovi se smejim. No, dajte mi vsaj 30 evrov. Nasmej se, no stres, tudi če gre brez, eni vida damo, sem mesno se čuje. Konec. Ja, zdaj pa bom povedal, kako mi je bilo. Ja, komad je kar tak, da ti gre v glavo takoj, da to pomeni, da mi je bil dober. In če bi to ocenjevali, bi jaz dal oceno, da ne bomo tle zdaj dali za nalašč oceno, bi dal 9 od 10, realno bi dal oceno, tako da to je bilo vse od današnjega videa. In če vam bil všeč ta video, ne pozabite ga lajkati, se naročiti na moj kanal in deliti ta video s prijatelji ali s kom drugim. Ja, pa se to, zdaj jaz tle enkrat editam, enkrat ne, tako da zdaj pazite, kdaj bojo momenti, ko bom edital, tako da se vidimo
v naslednjem videu in adijo.